Ja sam Bruno Verbulički, fizioterapeut u Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka. Imao sam strašne glavobolje, pio sam po 4-5 tableta na dan. Prošao sam sve žive pretrage, CT, magnetske rezonance, neurologe, okuliste i nije bilo pomoći, rekli su da je sve u redu, dok nisam otkrio gospodina Omerovića. Nakon jednog tretmana meni je glavobolja naprosto nestala. Nakon toga sam ponovio tretman i slučajno u razgovoru prijateljskom sam doznao da on liječi miogeloze. Ja sam imao takve strašne miogeloze, ja se nisam mogao pomaknuti. Ne mogu vjerovati, nakon jednog tretmana čak su i te miogeloze nestale. Tako da u svakom slučaju gospodin Omerović dolazi svakih par mjeseci u Rijeku i ja obavezno uzmem 2 do 3 termina jer je čovjek čudo.